twafuraho emizano y'abana tournament y'abana babishi omu region yitu yankore so ekinkyereka ki nk'abantu bambara abantu ba Shenyi abantu ba Shema abantu ba Kazo abantu bisingiro na n'abazire ninga amashomero agaba abana baragamo so no kirebuka ngu obwire bwenyumaho amashomero mingi gakagateza imbere by'emizano konka kutugumente somesa abantu somesa amasomero atiya abakuba obwire obuturebere ngu omuzano ninga emizano niyo kuleta yakungana abantu mu Brave Girls tulaba ntino twagala kupushinga wane kitone kye kyabawala ninga twagala program tugenda twina Peer Educators Academy nga reach a hand buli mwaka we training abawala n'abalenzi mungeri abalenzi je so supporting abawala n'abawala ngeri je okupromoting ntino just because omulenzi akusupporting nga tekitegeeza ntino oli waggulu waaye nenga just twagala mubere ntino ku level yemu buli omwe asobola okwachivinga kyagala okukola ki ntwebaza abantu bona bokuba bije twafuna amashomero 20 ga participatinga kunkaniga za garage message mu byaro byabo mukazabo mu mashomero gabo so muramo gweri izoba no ku empowering omwana w'ubishiki when I empowering ata njoka ati ntukosa empaka zo mpira as a way of empowering the young child the girl child.